Ili možda da verujemo u tužilaštvo koje ne vidi nezakonito rušenje u Savamali, ne vidi pad helikoptera, ne vidi tetku iz Kanade, ne vidi 24 stana u Bugarskoj, ali zato procesuira srednjoškolce za navodno rušenje ustavnog poretka. Tužilaštvu koje 10 dana ćuti, 10. dan je od tragedije bez da javnost bilo koju informaciju o tome zna. Tužilaštvu koje uklanja sa lica mesta materijalne dokaze koji bi pomogli da se sprovede nezavisna istraga. Ili možda da verujemo sudovima koji oslobađaju privilegovane za gaženje na pešačkom prelazu, a osuđuju penzionere na kaznu zatvora koji nemaju novac da plate malo pa kaznu nećete ni imati za penzije, prekršaje. jebem ti A onda u zatvoru umiru u najgorim mukama, jer niko ne vidi i nema kontrolu nad onim što se sa njima radi. Jesu li to te institucije koji nam obezbeđuju da dišemo najzagađeniji vazduh u Evropi, a vrlo često i u svetu? Jesu to te institucije koje će da nam garantuju da će projekat Rio Tinta da se uz najviše ekološke standarde realizuje? E pa ja tim institucijama ne verujem. Ne zato što ne želim, nego zato što su me uverile da ne mogu da im verujem. Dragi prijatelji, pored njih smo zaboravili šta je to država i čemu država služi. Država treba da štiti nas, njene građane, od svakog nezakonitog postupanja, a ne mafiju i lopove koji su se uz vlast i njenom blagošću obogatili i, kako to neko reče pre neki dan, postali milioneri, a sad se ljute jer nisu postali milijarderi. Zaboravili smo šta znači biti državni službenik, šta treba da radi ministar, šta treba da radi tužilac, a šta treba da radi sudija. Da ministar u vladi Republike Srbije ne može da vozi automobil od 660.000 evra, dok njegov kolega građanima predlaže da provedu dan na 2 jaja od po 11 dinara. Mamu ti je, baš je džukela mamicu, mu jebem u pičku. Kaka je to džukela? Da ne može tužilac od svoje plate da kupi 2 stana na Beogradu na vodi, gde kvadrat košta 9.000 evra, dok građane izvršitelji iseljavaju za par stotina. Malo ime. Nije posao državnog službenika da preko članske karte dođe na poziciju i dobije državni posao sa koga može da se ugrađuje na nameštenim tenderima koje realizuje njegovo ministarstvo ili javno preduzeće koje je zadužio. Nije državni službenik tužilac koji uzima novac da ne radi svoj posao, niti sudija koji ga uzima da donese presudu određene sadržine. Državni službenik je onaj koji takve sprečava da to rade i koji šalje u zatvor. Veoma isto je. Treba, a ne da idu tamo za postove, da idu u zatvor, majku, za komentari. To je ono što je dovelo do tragedije u Novom Sadu i to nije greška statičara, građevinskog inženjera, projektanta, to je korupcija i to je dovelo do ovoga. Za kraj, logično je pitanje kako sada možemo da očekujemo odgovornost i bilo kakvu akciju od takvih institucija. Mi kao građani moramo da stvorimo pritisak. Ako mi to ne uradimo, niko to neće uraditi. Moramo da pokažemo kolika je naša potreba za demokratijom i institucijama i kolika je naša glad za pravdom i sprovođenjem zakona. Ako je nema ili je nedovoljna, od njih ovakvih sigurno je nećemo dobiti. Tužilaštvo koje